Usembut Menteri Rembaga Jelau bas nyo balang dhar ni kesngi ulalej pa jika arngut ki samla ke belaman saw ha ke jingsya tanra ha kakali hanihu ha ka ba menta ke jingsya sumar ha Nazareth Hospital. Kini ki arngut ki samla ke belatip kerteng kum ka Stephanie Shadap bar ka samla dari tengen pendukai kidai na kejuk ka kelas ha kejuk ka department chemistry kidang pulih ha ka first semester ha kini ke school ba. Kini ki samla menta ki dangdon ke jingsa sumar bat kidang tia ha ICU Nazareth Hospital bat ka wei na pedeng kini kadang don ha pedeng jingsdom ka bajur. Usembut Menteri Rembaga Jelau bas nyo balang dhar walaupun pau ki jings ngau kia ha ka bai dei kini ki jingjia ya kini ki arngut ki samla ulang ru ba ka dei ka kamram jo ka sorkar bakan pej bat kan don lang bat ke ying ka sam kamtam ya ki jinglot jingsep bat ke jing sumar an kitli da ka sorkar. Shu ulang ru balada amla ban sumar sa Shillong an pa sumar no sabar ka sorkar kan sakit ya ki jing kitli. Kan terapi berok na yo ini ke jingjia gitu am samla ni masusi kadai accident ke ba icer kaya do kata-kata ba isnai ba ba pling ne yer pula ipertib yang ikut sarkar so kamram ikut sarkar ne tek di khatam kon samla jo itu ba gar kum bolong aru berok dan tu kawai kala kham stable kala kham ayu itu sewe dang long kham don ka jing sutam kham jo de dengan sarkar ngala ongim ne ngi bu junduai bu bro armot nang pakai yang kesebut tu tawat ke jing jing sebut yang jing jaga bro khoi semua klaim sarkar ni ini kena kecing dikiat kecing nyak kali kedai kawai kedau kawan rak kena kecing mai kecing enjol kibrio hi ke nak kalian sarkar kan sim kami kadang-kadang ni section baperi nak transport kuno benlek ke lek kelemokor anda you tu dah barbar accident tu kemedi ki polis kelak kami bila don nak custody begitu different section ada baklem kod kali don section ba ya kali por buat don section ya kali section different section ada angka angkan sim kaya gitu bro ngila sim kaya beda begini accident very serious from the government side. Ya, maaf abade itu dengan sarkar kan ana dulu jarak day ban aja min kan suluk sarkar bro jinglut ke beda begini arwo dengan susuk ngila ngila yo kumno kajing pangga bakam jur subo hanrah din arla si kimla sumaran ni ya kata dong rifeno sabarin kitli ni sarkar. Nah